салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик. гузориши мустақими мо оғоз мешавад аз варзишгоҳи марказии шаҳри Кулуб. имрӯз дар ин варзишгоҳ бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Вахш баргузор мегардад ва ин бозӣ даври 17-ум аст, яке аз бозиҳои асосӣ ва диққат ҷалб кунанда дар даври мазкур дар доираи бозиҳои лигаи олӣ. имрӯз дувар дар бозӣ Саёдҷон Зайниддинов аст, дувари марказӣ. хуб, аз ситуди дуварон шурӯъ мекунем. ёварони Исмоил Нуралиев ва Фарҳод Куралов ҳастанд. дувари чаҳорум Қурбонмурод Шарипов дар бозии имрӯза ба ҳисоб меравад ва ашораи бозӣ ман Иномиддин Аҳмадзод ҳастам. хуб, ёдовар мешавем ки дастаи Равшани Кулуб айни ҳол дар ҷадвал дар лигаи олӣ дар ҷои чаҳорум аст ва Вахш бошад дар зинаи ҳафтум. фарқият байни ин дастаҳо 6 имтиёзро ташкил медиҳад. имрӯз албатта ки барои ба даст овардани 3 имтиёз мубориза дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулуб ҷараён хоҳад гирифт ва ин албатта ки ба муддати бештар аз 90 дақиқа идома хоҳад ёфт. яъне мо як бозии комилан пурраи футболро байни дастаҳои Равшан ва Вахш тамошо хоҳем кард. Саёдҷон Зайниддинов инҷо бо ёварони худ машварат мекунад ва садои худро баланд менамояд. бозӣ аз маркази майдон оғоз мегардад байни дастаҳо ва хуб, мо акнун ба ҳайъатҳои дастаҳо ба таври пурра таваҷҷӯҳ хоҳем кард ва шурӯъ мекунем аз ҳайати дастаи Равшан, чунки дар бозии имрӯза аз ин даста мизбон аст. рақами 55 Евгений Гриценко, таҳти шумораи 15 Самуэлов Фори, рақами 22 Холмурод Назаров, рақами 14 Хуршед Бахтовари Хуршед, рақами 44 Давид Маутор, рақами 88 Андрей Маркович, таҳти шумораи 70 Кристиан Мочич, рақами 29 Азизбек Хаитов, рақами 11 Муҳаммадҷон Раҳимов, рақами 13 Амирҷон Сафаров ва рақами 17 Бахтиёр Зарипов. сармураббии дастаи 22 Сунатулло Азизов, рақами 20 Бенҷамин Ампонза, рақами 7 Сунатулло Исмоилов, таҳти шумораи 8 Салоҳиддин Иргашев, рақами 30 Мануэл Мваненго ва рақами 17 Нуриддин Ҳамроқулов. сармураббии дастаи Вахш Муҳсин Муҳаммадиев. туб аз майдон берун мешавад инҷо ва шумораи мухлисони дастаи Равшан то рафт зиёдтар гашта истодааст дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулуб. албатта аз тарафе ки ҳоло барои мо ноаён аст, нонамоён аст, онҷо шумораи зиёди мухлисон ҳузур доранд ва бозиро тамошо карда истоданд, вале дар он мавқеъе ки албатта барои мо аллакай намоён гашта истодааст, мебинем ки бозам шумораи мухлисон зиёд шуда истоданд ва ин рафти бозии дастаҳои Равшану Вахшро боз ҳам ҷолибтар мекунад. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони Вахш аз канори чап партов ба ҷаримагоҳ ва ин ҳолатро бозингарони Равшани Кулуб тавонистанд бартараф карда. бозам аут аст ба фоидаи дастаи Вахш. Бекмурод Ҳаитов, паси аз аут, ҳамла идома меёбад. тӯб дар ҷаримагоҳи дастаи Равшан, пас ба марказ, бозам бартараф намешавад ин вазъият ва аз масофаи дур зарба ҷониби дарвозаи Евгений Гриценко ва дарвозабон тӯбро ба дасти худ мегирад. зарбаи ӯ дубора тӯбро бозингарони дастаи Вахш дар ихтиёр доранд. хуб, Равшани Кулуб, дӯстони арҷманд, пас аз бохт дар лигаи чемпионҳои Осиё ки албатта бозиаш дар даври дуюм буд, ҳоло акнун аввалин бор дар лигаи олӣ бозӣ мекунад. он бозӣ ҳам он қадар вақти зиёд нашудааст баргузор шуданаш ки гузашта бошад. ҳамагӣ 4 рӯз пештар буд. яъне рӯзи дуюм дастаи Равшан бар муқобили Алвақра бозӣ кард ва бозии хонагии худро дар лигаи чемпионҳои дуи Осиё дастаи Равшан дар шаҳри Душанбе баргузор мекунад. аут ба фоидаи Вахш, дар ҳол тӯб ба бозӣ зароварда мешавад ва ҳуҷуми дастаи Равшанро мебинем. вале он ҳолатро бозам бозингарони Вахш тавонистанд ки бартараф намоянд. хуб, дастаи Равшани Кулуб албатта ба ҷуз аз он ки дар лигаи олии мамлакат бозӣ мекунад, ба ҷуз аз он ки дар ҷоми Тоҷикистон бозӣ карда истодааст,
дар баробари ин дар лигаи чемпионҳои дуи осиё низ ширкат дорад ва дар ду даври аввал як имтиёз дорад. ҳоло дастаи хуб равшан бозӣ аввали худро мусовӣ анҷом дод ва дар бозии дуюм мутаассифона дар хонаи худ ин даста шикаст хӯрд. ҳоло зарбаи нахустин дар иҷрои Бахтиёр Зарипов буд. ҷониби дарвозаи Вахш, аммо зарбаи задаи ӯ ҷониби дарвозаи Вахш рост нарафт ва тӯб аз майдон берун гардид. Бар ҳол партоб аз канор бисёр олӣ буд ва зарба ҳам хуб иҷро шуд. ҳарчанд аз масофаи дур буд ва тӯб рост ҷониби дарвоза нарафт. ва ёдор мешавем ки дастаи равшан дар даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон қарор дорад аллакай дар баробари Хуҷанд, Регарта Даз ва Истиқлол. равшан дастаи чаҳорум аст дар ин мусобиқа ки ҳузур дорад, яъне дар даври нимниҳои чаҳор даста албатта ширкат мекунанд ва бозии аввали худро ин даста аллакай доир кард бо Хуҷанд дар шаҳри Хуҷанд 1-1 ва бозии ҷавобӣ бояд дар шаҳри Кӯлоб доир гардад. албатта ҷуфти дигар низ бозии нахусти худро доир карданд, Регар бо Истиқлол ки онҷо Регарта Даз Истиқлолро бо ҳисоби 2-0 дар шаҳри Душанбе шикаст дод ва бозии ҷавоби онҳо дар шаҳри Турсунзода доир хоҳад гашт. дар баробари бозӣ дар ҷоми Тоҷикистон дастаи равшан дар лигаи чемпионҳои дуи осиё бозӣ карда истодааст ва онҷо албатта ҳоло ҳадафҳои даста бузургам ҳаст ва бар муқобили Мухумбаган ва баъдан Алвақра бозӣ кардин тим. акнун бар муқобили дастаи хуб Трактори Табрез ҳоло бозии худро доир накардааст. Ба ҳар ҳол дастаи равшан ҳоло дар пеш 4 бозии дигар дорад. агар хато накунам ва дар бозиҳои худ ин тим барои рафтан ба марҳилаи дигар ҳатман талош хоҳад кард то ин ки имтиёзҳои даркориро ба даст биёрад. тӯб аз майдон берун мешавад инҷо ва тӯб фоидаи дастаи равшан аст. хуб дар мавриди дастаи Вахш агар гап бизанем, тими Вахш ба бозии мазкур, яъне ба бозии бар муқобили дастаи равшан бо рӯҳияи бисёр хуб меояд. дар ду бозии охири худ ин даста пайи ҳам пирӯз мешавад. албатта бо чунин ҳол ба муқобили равшан баромадан фикр мекунам ин аллакай як қисмати хубии кор ҳам аст барои шогирдони Муҳсин Муҳаммадиев. чаро ки қабл аз ин дастаи Вахш дар бозиҳои худ якчанд муддат ҳатто пирӯзиеро ҳам ба даст наоварда буд. ҳоло инҷо мо саҳнаи такрори ҳамон қоидабайронкуниро мебинем. масалан албатта ду бозии охир яке бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш буд, дастаи дуюми мамлакат дар ин ҳол дар лигаи олӣ ки 2-1 Вахшонро шикаст дод. баъдан пештар аз ин бар муқобили Панҷшер бозӣ карда буд ва бар муқобили Панҷшер ҳамин даста бо ҳисоби калони 0-4 дар сафар пирӯз шуда буд. қаблтар аз ин дӯстони арҷманд аз даст бар муқобили Хуҷанд мусовӣ бозӣ карда буд, аз Барқчӣ Истиқлол шикаст хӯрда буд, бо Кӯктош мусовӣ бозӣ карда буд ва охирин бор охири моҳи июл буд ки бар муқобили Кӯктош дастаи Вахш дар ҷоми Тоҷикистон пирӯзӣ ба даст оварда буд ва қаблтар аз ин дар лигаи олӣ бошад. хуб дар моҳи июн муқобили Регарта Даст пирӯз шуда буд ки он бозӣ даври 12 буд. 5 давр пеш охирин ғалабаи худро агар хуб бозиҳои охирро ба нӯбат бигирем ба даст оварда буд дастаи Вахш ва дар ин миён як каме бебарориҳо буд барои ин тим ва хуб дубора акнун ба худ меоянд шогирдони Муҳсин Муҳаммадиев ва дар лигаи олии мамлакат ҳоло ду пирӯзии пайи ҳам дорад ин даста ва хуб имрӯз бар муқобили дастаи равшан ҳатто даъво ҳам дорад дастаи Вахш ки барои ба даст овардани имтиёз бозӣ хоҳад кард. Муҳаммаҷон Раимов аз пои афтонида мешавад, вале Бенҷамин Ампонса бовар дошт ки қоидаи бозӣ бар муқобили бозингари равшан вайрон нашудааст. мухлисони дастаи равшанро мебинем ки чӣ гуна ҳоло дастаи худро хуб дастгирӣ карда истодаанд. тӯб ба бозидар оварда мешавад дубора ва бозингарони дастаи равшан бо тӯб қарор доранд. имконият барои бозингарони Вахш нест ҳоло то ин ки онҳо ба ҳуҷум бираванд.
бахтовари хуршед паси бақӣ муҳаммаҷон раҳимов мавқеи озодро ҷуста истодааст то ин ки пас бидиҳад. Самуэл Офори пас дод ба Давид Маутор. Офори паси ба Муҳаммаҷон Раҳимов. Як камбудӣ ё ин ки як норасоии асосие ки дар Муҳаммаҷон Раҳимов аст, ин албатта бо пӯи рост на он қадар хуб бозӣ кардани бозингари дастаи Равшан аст ва маҳз ҳамин чиз пеши роҳи ӯро мегирад дар бисёре аз вазъиятҳо. Вагарна маҳорати хуби албатта тубрунию ё басило ҳамон дриблинги хубе ки дорад, зарбаҳои сахте ки ҷониби дарвозаҳои рақибон метавонад бизанад, ин ҳама сатҳи бисёр баланди бозии ӯро нишон медиҳанд ва касбияти ӯро. Аммо пайваста бояд ки ӯ кӯшиш кунад то ба албатта пӯи чапи худ бозӣ кунад, вагарна бо пӯи рост бозӣ кардан барои бозингари мазкур хеле мушкилам ҳаст, ҳатто задани зарба барои ӯ хеле мушкил аст. Вале боки нест, чунки яке аз беҳтарин бозингарон дар таърихи футбол, ман хуб аллакай ҳамаи шумо фаҳмидед ки киро дар назар дорам, Лионел Мессиро, бале, бозингари аргентиниро, дорандаи 8 тоби тиллоиро, умуман бо пӯи рости худ бозӣ кардан наметавонад. албатта бо пӯи рост медавад, бо пӯи рост бисёри ҷойҳо пас медиҳад, вале корҳои асосиро бо пӯи чап анҷом медиҳад. партоб аз аут. Сунатло Азизов тӯбро ба бозӣ даровард ва Сунатло Исмоилов оло тӯбро ирсол мекунад ба канори чапи хати ҳуҷум. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони Вахш аз канори дума меёбад. ходи бозӣ вайрон нагаштааст. партоб ба маркази ҷаримагоҳ, зарба бо сар ҷониби дарвозаи Евгений Гриценко. дарвозабон метавонад тӯбро бигирад. бозии хуб дар иҷрои Бенҷамин Ампоса буд аз канор бозингари шумораи 20 ки баъдан ӯ пас дод ҷониби Муванненго Эммануел ва аз ин партофт Эммануел хуб истифода карда натавонист. ҳарчанд зарба зад, кӯшиши худро анҷом дод, аммо ба ҳар ҳол тӯб рост ҷониби дастони дарвозабон рафт. Давид Маутор дар экранҳои мо шумо аст. инҷо бозингарони дастаи Равшан баҳс мекунанд бо довар. Бахтиёр Зарипов мехост ки дарҳол ба бозӣ ворид шавад, аммо Саидҷон Зайниддинов довари марказ ишора кард ки аввал бояд аз майдон берун шавад ва баъдан дубора баргашта бозиро идома бидиҳад. Сардор Кобулҷонов дарвозабони дастаи Вахш тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. зарбаи ӯ Маутор аут ба фоидаи дастаи Равшан. боз ҳам гуфта мешавад инҷо аксолоҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони Вахш шудад. афзои Муванненго барои гирифтани тӯб. Самуэл Офори бо ӯ рақобат мекунад, қоидаи бозиро вайрон кард. Муванненго Эммануел бар муқобили Самуэл Офори ва акнун тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. дарҳол бозингарони дастаи Равшан ба ҳамла рафтанианд. бахтовари Хуршед паси ба Муҳаммаҷон Раҳимов, пас бақӣ Хулмурод Назаров
ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони дастаи равшан. Зарба ҷониби дарвоза ва дифоъгар ин ҳолатро бартараф мекунаду тӯбро бармегардонад. Амирҷон Сафаров қариб буд ки ба задани гол даст меёфт, аммо дар ин вазъият бозии хуби Ҳусейн Нурматов дар хатти дифоъ сабаб шуд то ин ки ҳисоб кушода нашавад. Нурматов эҳсос кард ки дарвозабон ба пеш рафт ва иштибоҳ кард ва ӯ рост ҷониби дарвоза давид. Дигар ба самти тӯб ҳаракат накард, ҷониби дарвозабон нарафт, балки рост ҷониби дарвоза ҳаракат кард ва ба тӯб расид. Зарба аз кунҷи майдон. бозам бозингарони равшан ҳамлаи худро идома медиҳанд. Як зарбаи дигар ва расиш ба Бенҷамин буд, бозингари шумораи 20 аз ҳайати дастаи Вахш. баъди зарбаи иҷро кардаи Холмурод Назаров. Зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи Равшани Кулоб. партоби бисёр баланд ва тӯб ҳам аз майдон берун мешавад акнун. Давид Маутор дубора тӯбро бармегардонад ба ихтиёри бозингарони Равшан. дастаи Равшани Кулоб қабл аз шурӯи мавсими нави Лигаи Чемпионҳои Дуи Осиё, албатта нахустин мавсим барои чунин мусобиқа аст, ба хотире ки ба истилоҳ формати Лигаи Чемпионҳои Осиё ҳам тағйир кард ва Лигаи Чемпионҳои Элита шуд, Лигаи Чемпионҳои Ду шуд ва дастаи Равшан албатта дар Лигаи Чемпионҳои Ду ҳаққи иштирокро ба даст оварда буд. қабл аз шурӯи ҳамин мусобиқа роҳбария тасмим доштанд ва кӯшиш ҳам карданд ки варзишгоҳи марказии шаҳри Кулобро албатта хуб намояндаҳои Конфедератсияи футболи Осиё омада хуб тафтиш кунанд ва аз назар гузаронанд ва бисанҷанд ва аз санҷиш агар гузарад, пас бозиҳои хонагии худро дар Лигаи Чемпионҳои Дуи Осиё дастаи Равшани Кулоб дар хонаи худ доир кунад, дар ҳамин варзишгоҳ, яъне дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб. вале баъдан ин варзишгоҳ аз санҷишҳо нагузашт. фасон тасмим гирифтанд ки бозиҳоро дар шаҳри Душанбе доир кунанд. ба ҳар ҳол дар бозӣ бар муқобили дастаи Ал-Вақра мо дидем ки шумораи мухлисони дастаи Равшан кам набуданд. ҳоло боз як ҳамлаи дигари Вахш. тӯб дар ихтиёри бозингарони Вахш боқӣ мемонад. партоб ба ҷаримагоҳи Равшан, аммо инҷо якдигарро бозингарони дастаи Вахш дуруст дарк накарданд. махсусан паси Сунатулло Азизов ба дохили ҷаримагоҳ буд, ба он ҷое ки бояд Ваненго Эммануел ҳаракат мекард барои гирифтани тӯб, аммо муваффақ нашуд. баъдан Евгений Гриценко тӯбро ба дасти худ гирифт. Сунатулло Исмоилов якаме эҳтимоли зиёд осеб гирифтааст. ва инҷо ҳолатеро мебинем ки Амирҷон Сафаров пас дод, баъдан ирсоли баъдӣ ба дохили ҷаримагоҳ буд. бозам Ҳусейн Нурматов ба тӯб расид. Ҳаитов буд онҷо ки аз канор тӯбро ба маркази ҷаримагоҳ ирсол карда буд. ҳоло тӯб дар дасти дарвозабон Кобулҷонов. бозингарони Вахш зарба мезанад инҷо. хуб ба ҳуҷум рафтанӣ буданд ва зарбаи задаи бозингари дастаи Вахшро ҳоло дарвозабон баргардонд. хуб ин Сунатулло Азизов буд ки аз масофаи бисёр дур ҷониби дарвозаи Гриценко зарба зад.
بنجامین پاسیو با کنار حمله نوبتی دسته وخش مواننگو خود بازی رو ویران کرده است بازیگری تیم وخش یعنی حالت افساید بوده است اونجا امرجون سفارف حرکتی با مرکز موقع میگیرد برای زدن ضربه حالا بازم برطرف می شود این کوششی و ضربه نوبتی در اجرای محمد جان رحیموف از مسافه بسیار هم دور و ضربه زده او از دروازه خیلی بلند رفت ضربه بسیار سخت هم بود هجومی نوبتی در اجرای بازیگران روشن بختیاری خورشید پاس داد با کنار و محمد جان رحیموف با مشکلی توپ رو در میدان نگه داشت حالا قاعده بازی رو ویران نکرد نه معذرت این محمد جان رحیموف نبود من در اول فکر کردم که بازیگر شماره 11 محمد جان رحیموف است اما بعدا دیدیم که این اندری مارکوویچ بوده است که قاعده بازی رو در آن حالت ویران کرد بر مقابل بکمرود هایتوف داوید ماوتور محمد جان رحیموف کوشش کرد دو کس رو فریب بدهد و موفق می شود در نگه داشتن توپ در نزدیک پای خود پاسیو با کناری راست دیگر برا ادامه می‌دهد حمله دسته روشن ارسال بعد داخل جریمه گل بود اما از پس استفاده کرده خوب مارکوویچ کسی استفاده بردن نتوانست باز یک ضربه دیگر و باز هم توپ در دست دروازه‌بان ارسال نوبتی و جریمه گوی دسته روشن اولین شده کریستیان موچیچ با توپ رسید در این حالت و توپ رو زده از قسمت میدانی روشن دور کرد محسن محمدیف و یاورانی در کنار ما و شما اند انتظار است او از دست پروران خود بازی خوبتر رو و انتظار است که کی خب با زدن گل دست می‌یابند آنها قاعده بازی ویران می شود هنوز در دقیقه 13 بازی بود که بازیگران دسته روشن امکانی زدن گل و پیشرفت شدن رو داشتند اما حسین نورمعطوف دفاعگر دسته وخش آنجا برگردانید ضربه رو باز یک ضربه دیگر از مسافه خیلی هم دور در اجرای محمد جان رحیموف ارسال تو با قسمت میدانی روشن بود بازم قاعده بازی رو ویران نکند بازیگر دسته وخش این دفعه قاعده بازی رو بازیگر شماره 17 نورالدین همراقولوف ویران کرد
چند روز پیشتر نترش یک روز پیشتر هیئت منتخب تاجیکستان برای اشتراک در مسابقه کینگز کاپ 2024 معین شد. اعلام گردید گیلا شکیلادзе سرمربی منتخب ما همچنین نورالدین همراقولов را نیز با هیئت منتخب دعوت کرده است برای اشتراک در این بازی ها و عموما نورالدین همراقولов یکی از بازیگرانی است که پس از بازی در جام آسیا مخصوصا موقع خود را در هیئت تیم منتخب بسیار مستحکم کرد. قدویران کنید در مرکزی میدان. تو با بازی در آورده می شود. وحش هجوم خود را ادامه خواهد داد. بنجامین گزارشی از موتور بسیار زیبا. اکنون با توپ سنتالله اسماعیلов. ضربه نوبتی جانبی دروازه گریتسенکا و دروازه‌بان گریتسенکا توپ را با دستی خود میگیرد. هجوم نوبتی دسته روشن را میبینیم این دفعه با شماره زیادتر و با سرعت بیشتر دسته به حمله میگذارد. توپ از میدان بیرون گردید و آخرین بار به بازیگری دسته روشن رسید به اندری مارکوویچ که حالا در اکران‌های ما و شما است. اشتباه بود در اجرای پاس از طرف امانوئل مواننگا وگرنه لکه نورالدین همراقولов در خط هجوم کوشش کرده بود که به موقع آزاد گذارد. پرتاب نوبتی نورالدین همراقولov توپ را در اختیار خود میگیرد. پاسی او به کناری راست سنتالله پرتابی بلند به داخل جریمه‌گاه توپ در دستی دروازه‌بان یوگنی گریتسنکا. سنتالله عزیزов اینجا توپ را ارسال کرد اما پاسی او خب بلند بود و دروازه‌بان توپ را گرفت. давид موتور پس عقب موتور حمله نوبتی دستش را شروع میکند. اوت عزیزبک حییتوف و یک قطار بازیگران از هیئت دسته روشن کلوب نیز هستند در تیم منتخب. مخصوصا اونجا ما عزیزبک حییتوف رو میتوانیم قید کنیم که در هیئت تیم منتخب هست. هجوم نوبتی دسته روشن باز هم به نتیجه به پایان میرسد. پاسی امانوئل با کنار و اینجا از پای میافتد. مقابل بازیگر خود بازی ویران نگشته است. بختیار ظریفов توپ را از دست داد و بعدا از پای افتید. دو حتی در این حالت کارت زرد و بازیگری دسته وحش نشان میدهد. بله با کاپیتانی دسته وحش سرگی اولا کارت زرد میدهد دوبار. بختیار ظریفov باشد در زمین خوب است هنوز.
ва чунин ба назар мерасад ки бе кӯмаки духтури дасти равшану ба по бархеста наметавонад. Саёд Зайндинов дар маркази таваҷҷӯҳ аст соло баъди корти зарди нишон додааш пои худро хавфнок гузоштааст дар ҳақиқат. Сергей Яварский ва эътирози Муҳсин Муҳаммадиевро ҳам мебинем. ҳоло Масуд Назарзода дар экранҳои мо шумо аст, сармураббии дастаи Равшани Кулоб. ин мавсим дастаи Равшани Кулоб дар масъалаи муайян кардани сармураббии худ низ хуб моҷароҳо дошт. хуб сараввал интизор буданд ки як мутахассиси испанӣ меояд ба тими Равшан ва бо ӯ даста кор хоҳад кард ва ӯ албатта дастаи Равшанро гӯё ба як сатҳи нав мебарорад ва дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ҳадафи асосияшон муваффақ шудан буд аз рӯи нақшаҳое ки доштанд ҳад якал аз гурӯҳи худ баромадану умуман бозии худро беҳтар карданд. вале албатта ба мувофиқа нарасид дастаи Равшан бо мураббии испание ки аллакай ба Тоҷикистон ҳатто омада буд. ҳоло як зарбаи дигар ҷониби дарозаи вахш бозам бартараф мешавад ва ҷавоб доданд мутахассиси испаниро. баъдан Амин Субҳонӣ сармураббие ки дар футболи тоҷик солҳо кор кардааст, мутахассиси эронӣ инҷо дарвозабони дастаи Равшан тӯбро аз майдон берун мекунад. ӯ даъват карда шуд ва як муддати бисёр кӯтоҳ дар даста кору фаъолият кард. ӯ ҳам аз даста ҷавоб доданд, ӯро ҳам ҷавоб доданд, ӯ ҳам рафт аз даста ва баъдан Масуд Назарзода сармураббие ки дар вилояти Хатлон бо дастаи ҳосилот хеле муваффақ буд ва дастаи ҳосилотро умуман ӯ ба як сатҳи нав баровард ва бисёр дастаи хуб ҳам ҷамъ кард, омода кард барои дар Лигаи Олӣ бозӣ кардан. вале пас он намедонам чӣ нофаҳмие шуд ки ин мутахассис аз дастаи ҳосилот рафт ва ҳоло акнун ӯро дар дастаи Равшани Кулоб нигаҳ доштанд ва ҳамчун сармураббӣ ӯ инҷо кор карда истодааст. сараввал ӯ ҳамчун мураббии фанӣ буд. то он замоне ки муайян набуд ки кӣ бояд сармураббии даста бошад, ё масалан он мутахассиси испанӣ ки рости номи ӯро ман намедонам ва баъдан Амин Субҳонӣ ки ба даста омад ва ҳатто кор кард як муддат. то он замон мураббии фанӣ буд Масуд Назарзода, вале баъдан ӯ ҳамчун сармураббии даста таъин гардид ва инҷо фаъолияти худро идома дода истодааст. Ҳусейн Нурматов пасю ба канор. тӯбронии бозингарони вахшро мебинем. Бенҷамин бо тӯб. дубора тӯбро ба канор равон мекунад. фурсати зарбазанӣ пайдо карда натавонид дар ин вазъият Сунатулло Исмоилов ва акнун аксулҳамлаи навбатии дастаи Равшанро мебинем. Муҳаммаҷон Раимов ба қароре меояд ки бояд бо сурати баланд худаш ба пеш биравад. пас ба дохили ҷаримагоҳ Амирҷон Сафаров натавонист ба тӯб расида ва офсайд будааст дар ҳолате ки Муҳаммаҷон Раимов пас дод ба Сафаров. вале бозии худи Муҳаммаҷон Раимов бениҳоят хуб буд, бениҳоят. Раҳимов метавонист ба канори рост пас бидиҳад, он ҷое ки Бахтиёр Зарипов буд. аммо хост ки бо паси худ ҳамдастаашро боз ҳам ба дарвозаи дастаи вахш наздиктар намояд. Давид Маутор дар маркази майдон бо тӯб қарор дорад. Имозингар метавонад тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дорад. ӯ Бенҷамин тӯбро хуб дуртар кард аз дарвозаи аз ҷаримагоҳи дастаи вахш. боз як ҳамлаи дигари дастаи вахш. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. зарба ҷониби дарвозаи дастаи Равшан метавонист ин зарбаи бисёр хавфнок бошад, аммо Эммануэл Муванненго нахост ки тӯбро манъ кунад ва дар аввалин расиши худ ӯ зарба зад.
аксар вақт албатта дақиқ зарба задан дар чунин вазиятҳо каме мушкил мешавад. Аммо агар бозингар муваффақ шавад дар задани зарбаи рост аз чунин имконият, пас ин зарба зарбае мешавад ки барои дарвозабон аниқ дардисар дуруст мекунад. мушкили пеш меорад барои дарвозабоне ки дар рӯбарӯи чунин зарба қарор мегирад. Сафаров, Давид Маутор, пасё ба канори рост. бахтовари Хуршед ҳуҷумро идома медиҳад. ҳамлаи дастаи равшан идома хоҳад ёфт дӯстони арҷманд. боз як партоби дигар ба ҷаримагӯҳи вахш, аммо аз паси иҷро кардаи Маркович ҳамдастаи ӯ истифода бурда натавонист. Давид Маутор тасмим мегирад зарба бизанад, аммо дар ин ҳолат ба ӯ халал расонд Салоҳиддин Иргашев. Давид Маутор, Бахтиёр Зарипов, пасиё ба канор. Муҳаммадҷон Раимов тӯбро дар майдон нигаҳ медорад. кӯшишҳои ӯ, партоб рост ба дохили ҷаримагӯҳ. дарвозабон Сардор Кобулҷонов тӯбро гирифт дар он лаҳза. боз ҳам офсайд ё на? бале бале. худе бозӣ вайрон намешавад дар маркази майдон ва дастаи вахш кӯшиш мекунад ки аз нав ба ҳуҷум гузарад. акнун Иргашев аз аввал тавонист тӯбро бисёр хуб дар ихтиёри дастааш нигаҳ дорад ва ҳоло метавонад ки акнун ҳуҷумро идома бидиҳад. ӯ аут ба фоидаи дастаи вахш. Сунатулло Азизов омодааст ки тӯбро ба бозӣ дарорад аз аут. партоби аз аут. Иргашев ҳамлаи дастаи вахшро идома медиҳад дар ҷаримагоҳ бо тӯб. Иргашев аз байни се кас гурехта метавонад. ӯ ирсолро мебинем ва Евгений Гриценко баргардонд ин ҳолатро, ин зарбаро, ин тӯбро ва ин вазиятро бартараф кард. худе бозӣ бар муқобили Муҳаммадҷон Раимов вайрон мешавад акнун. вагарна дастаи равшани Кулоб метавонист ба як аксол ҳуҷуми хубе гузарад. дарвозабони равшани Кулоб ба пеш меояд ва тӯбро мегирад дар ин ҳолат. паси ӯро мебинем акнун ба Холмурод Назаров буд дар ҳамон вазият. боз як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳи дастаи вахш. Зарипов зарба зад, вале тӯб ба дарвозабон бархӯрд. акнун зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи равшани Кулоб ба миён меояд. ирсоли тӯб аз кунҷи майдон. Давид Маутор қариб буд ки дар задани зарба бо сар муваффақ мешуд, вале нашуд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар маркази майдон. Сунатулло Исмоилов.
از پا افتونده شد در این وضعیت و حالا تو در اختیار بازیگرانی روشن. هجوم نوبتی این دسته را می‌بینیم. محمد جان رحیموف صورت خود را بیشتر میکند برای گرفتن توپ، اما او در رقابت با حسین نورمتوف موفق نشد. نورمتوف حالا یک اشتباه میکند و توپ را از دست میدهد. مقابل بنجامین اکنون خود بازی را ویران کرد بازیگر دیگری دسته روشن کلوب. پنج دقیقه دیگر تو پایانی وقت اساسی قسم یکم بازی دسته‌های روشن و وخش باقی مانده است. و حساب هنوز 0-0 است در بازی امروزه. میکیتا پترمن مجبور شد که به دروازه‌بان پس بدهد بازیگر شماره 99 از هیئت دسته وخش. رقابت در قسمت میدانی دسته روشن کلوب ادامه می‌یابد. توپ از میدان بیرون شد. اوت با فایده روشن. محمد جان رحیموف در حال توپ را به بازی می‌دارد. پس بختیار باقی بازیگران هیئت ذخیروی دسته روشن کلوب را می‌بینیم. ساموئل اوفوری پس او با خولمراد نظرف. هجوم نوبتی دسته روشن پس به داخل جریمه‌گاه و بازم این وضعیت برطرف می شود. در مرکز میدان با توپ بازیگران دسته روشن قرار میگیرند. داوید ماوتور پس او به نظرف قریب بود که اشتباه میکرد خولمراد. به هر حال کسی به او فشار نمی آورد در همان لحظه و دوباره خودی او توانست که به توپ برسد بعدا پس بدهد بعد دروازه‌بان دسته روشن. حسین نورمتوف پس او به بنجامین گرگاشف پترمن پس او به مرکز. حالا تمامی بازیگران دسته وخش در قسمت میدانی روشن قرار میگیرند در این حالت، ولی اکنون توپ را سنتلو عزیزов در میدان نگه داشتن نتوانست. بازی ادامه می‌یابد و توپ در اختیار بازیگرانی دسته وخش است. حالا در قسمت پایانی رقابت در قسم اول بازیگرانی وخش با هجوم گذاشتن می‌خواهند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و خولمراد نظرف توانست اون حالت را برطرف کرده. پس محمد جان رحیموف به کنار. بختیار ارسالی باقی. هجوم نوبتی دسته روشن. رحیموف به سمت مرکز حرکت میکند. پرتابی او به داخل جریمه‌گاه و در این وضعیت قریب بود که امکانیت خوب میتوانست به میان بیاید برای عزیزبک حییتوف، اما نشد و عزیزبک حییتوف در حالت افساید هم بوده است. برولو از کنار چپی خط هجومی دسته روشن بسیار خوب به سمت مرکز حرکت کرد و به جای خولی رفت.
барои Муҳаммаҷон Раимов имкон ба миён овард ки пас бидиҳад, аммо дар ин миён хуб офсайд буд. охирин сонияҳои вақти асосии қисми аввал. ҳоло чанд дақиқа дигар илова хоҳад кард овар. мо мебинем чӣ гуна рақобате аст инҷо. капитани дастаи вахш аз пой афтидааст, аммо Азизбек Аитов ба фишор меорад ва Сергей наметавонад дар ин вазъият ба по бархезад. ҳоло довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба фоидаи дастаи Равшан. саҳнаи такрорро мебинем. аҷаб як вазъияте пеш омад ва акнун бозингарони дастаи Равшан омода мегарданд барои тӯбро ба бозӣ даровардан аз зарбаи ҷаримавӣ ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ин вазъият. Кристиан дар назди тӯб қарор дорад. Кристиан Мочич партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. касе аз бозингарони дастаи Равшан ба тӯб нарасид барои задани зарба. Эргашев бо суръати баланд акнун аксулҳуҷуми дастаашро мехоҳад оғоз кунад. Давид Маутор қоидаи бозиро муқобили ӯ вайрон кард. не бидуни қоида вайронкунӣ ӯ тӯбро гирифт дар марказ ва аз 2 дақиқа илова кардаи довар 1 дақиқаи он пушти сар гардид. Петерман паси ӯ паси Эммануил ба Бенжамин. Ҳусейн Нурматов на он қадар паси хуб, вале ба ҳар ҳол Эммануил метавонад тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад. акнун партоб ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар аз тарафи Нуриддин Амроқулов, аммо зарбаи задаи ӯ аз дарвоза дур рафт ва ҳоло дарвозабони дастаи Равшани Куллоб Евгений Гриценко тӯбро дубора ба бозӣ медарорад ва фикр мекунам ин поёни қисми аввал хоҳад буд дар бозии имрӯза. акнун дӯстони азиз, садои штаки довар баланд мешавад. қисми якуми бозии дастаҳои Равшан ва Вахш дар даври 17-уми Лигаи Олии Мамлакат албатта дар варзишгоҳи марказии шаҳри Куллоб бидуни гол 0-0 ба поён мерасад. ҳоло дастаҳо ба танаффус мераванд ва баъди чанд лаҳзаи дигар мо ба қисми дуюми бозӣ бармегардем. инҷо бозигарони дастаи Вахш бо довар баҳс мекунанд магар. хулоса баъди чанд лаҳза ба қисми дуюм бармегардем. моро интизор бошед.
ساقی ما ادامه می‌یابد از جریان بازی دسته‌های روشن کلوب و وخش و خب بعد قسم اول حساب 0-0 است. هنوز دسته‌ها در نیمه دوم بازی رو الکی شروع کردند. یادآور می‌شویم که خب بازی دوری 17 لیگ اولی است که دسته‌های روشن کلوب و وخش قرغن‌تپه بین هم آن رو دویر کرده شدند. خب اگر قسم اول رو ما با خاطر بیاریم، در نیمه یکمی میدانداری دسته روشن کلوب اونقدر برتری زیاد نداشت و این دسته توجه خوب بازی میونه نشون داد، قریب که برابر با دسته وخش. هجوم رو می‌بینیم در اجرای دسته روشن و نزدیک بود که بازیگران روشن حتی با زدن گل دست بیابند در این وضعیت، اما باز هم نشد و فرصت بسیار خوب را از دست می‌دهد عزیزبک حییتوف. اینجا امیرجان سفرов هم انتظار تو بود، اما او خب در این میان کمی عقب ماند و در زدن ضربه بازیگر دیگر عزیزبک حییتوف موفق شد. هجوم‌های دسته روشن پیاهم میشوند اکنون در چنین وضعیت‌ها و عکس الهجوم نوبتی در اجرای دسته وخش. ارگاشف در مرکز میدان بسیار عادی توپ رو از نزد پای او اوتار میگیرد. پس نوبتی بعد داخل جریمه‌گاه وخش دروازه‌بان با پیش آمد و توپ رو گرفت. حالا در حیاط دسته روشن دوستان ارجمند ما عزیزبک سلطانوف رو می‌بینیم در خط هجوم، بازیگری که در قسم اول در بازی مذکور نبود و حالا اکنون او در نیمه دوم و میدان آمده و بازی رو خب بر مقابل دسته وخش دویر کرده شده است. توپ در اختیار بازیگران وخش. ارگاشف برای مشکل است در چنین وضعیت توپ رو اداره کردن. پایده بازی ویران میشود از جانب بازیگری دسته وخش. توجه میکنیم به هیئت دسته ها و شروع میکنیم از هیئت دسته روشن کلوب. هجوم نوبتی را اولا میبینیم در اجرای بازیگران روشن، پس به کنار امکانیت است برای ارسال نوبتی بعد داخل جریمه گاه، اما پرتابی که از طرف شودی مرادوف بود برگردانده میشود. شودی مرادوف هم در قسم دوم به میدان آمد از هیئت دسته روشن. محمد جان رحیموف. هجوم دسته روشن کلوب ادامه می‌یابد از ضربه کنجی دوستان عزیز. کامل فهمی در داخل جریمه گاه. محمد جان رحیموف اومده است که توپ رو با بازی درآورد. پرتابی او به جریمه گاه، دروازه‌بان به پیش می‌آید و این حالت را برطرف می‌کند. عکس الهجوم نوبتی دسته وخش از مرکز میدان به هجوم می‌رود دسته وخش و در لحظه اخیر از پیش پای سنت الله عزیزوف بازیگر دسته وخش توپ گرفته شد. خب در مورد حیاتا تنها رو باید گفت که در حیات دسته روشن کلوب الکی تغییرات هستند و عزیزبک سلطانوف رو ما در میدان می‌بینیم، شودی مرادوف همچنین که در بازی هستند و خب ادامه داده شدند. اکنون رقابت دسته روشن رو بر مقابل وخش. اینجا توپ از میدان بیرون میشود، کوشش عزیزبک سلطانوف برای نگه داشتن توپ در میدان، اما او موفق نشد بر مقابل دفاعگری دسته وخش و با جای بختیار ظریفوف به میدان آمده است بازیگر خط هجومی دسته روشن عزیزبک سلطانوف. حالا سردار کوبلجانوف توپ را از نزد دروازه خود به بازی می‌دارد. دسته وخش در قسم اول قریب که برابر بازی کرده بود بر مقابل تیم روشن کلوب و چندین فرصت‌های خوب داشتند، مخصوصا برای حمله‌گر این دسته ایمانوئل امکانیت به میان آمده بود تا اینکه ضربه بزند جانب دروازه یوگنی گریتسنکا و ضربه‌های زده او را دروازه‌بان یک برطرف میکرد. محمد جان رحیموف بسیار رقابتی سخت برای هجوم رو ادامه دادن محمد جان رحیموف اینجا انجام داد، ولی او در رقابت بر مقابل بکمراد حییتوف موفق نشد و اینجا باشد خود بازی ویران میشود بر مقابل بنجامین. حالا در حیات دسته وخش تغییرات دیده نمیشود. باز یک پرتاب دیگر. رحیموف
توبро бозам дар ихтиёри худ мегирад. ин дафъа Ҳаитов бар муқобили ӯ муваффақ намешавад. ирсол ба канори чапи хати ҳуҷум бо суръати баланд дастаи равшан дар ҳамла қарор дорад. дӯстони арҷманд таваҷҷӯҳ мекунем ба вазъияти ба миён омада. Амирҷон Сафаров паси ӯ имконият зарба ва тӯб аз дарвоза баландтар меравад дар ҳамин ҳолат. Азизбек Ҳаитов боз ҳам дар ҳолати офсайд қарор дорад бозингари дастаи равшани Куллоб. фикр намекунам ки ӯ дар ҳолати офсайд буд, балки дар ин лаҳза дар ҳолати офсайд қарор дошт Азизбек Султонов. Амирҷон Сафаров метавонист худаш зарба бизанад, вале ӯ тасмим гирифт ки бояд пас диҳад дар ҳамин вазъият ба мавқеъе ки онҷо Ҳаитов озод буд. Давид Маутор паси навбати ба Муҳаммадҷон Раҳимов. ҳаракати Муҳаммадҷон ба марказ аз пой меафтад. довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. аксулҳуҷуми дастаи Вахшро мебинем. Иргашев бисёр оли тӯбро аз ду кас мегузаронад ва қариб буд ки қоидаи бозиро Холмурод Назаров бар муқобили ӯ вайрон мекард. Иргашев зарба ҷониби дарвоза ва Евгений Гриценко тавонист ки дастаи равшанро дар ин ҳолат аз ин зарбаи хавфнок хуб дарвозаи дастаи равшанро ҳифз кунад, зарбаро баргардонад ва акнун тағйирот дар ҳайати дастаи Вахш ба миён меояд. аз бозӣ бозингари шумораи 8 Салоҳиддин Иргашев он нафаре ки зарбаи бисёр хуб чанд лаҳза пештар зад ҷониби дарвозаи равшан гирифта мешавад. ба ҷои ӯ Саидшоҳ Бузуров аз ҳайати захиравӣ таҳти рақами 77 ба майдон мебарояд. Самуэл Офори каме осеб гирифтааст ва инҷо духтурони дастаи равшан ба ӯ кӯмак хоҳанд кард. Масуд Назарзода инҷо шояд нигарон аст барои Офори. бозингар дигарро даъват мекунад ки омода шавад барои ба майдон баромадан. мухлисони дастаи равшанро мебинем ки ҳоло интизори голанд дар бозии имрӯза. умуман мухлисони футбол вақте ки тамошои футболро шурӯъ мекунанд, ҳадафи асосии онҳо албатта дидани бозии зебо аст. футболи зебо бо голҳои зебо мешавад. бозингаре ки навакак аз ҳайати эҳтиётӣ омад, Саидшоҳ Бузуров аз кунҷи майдон ҳоло омода аст ки тӯбро ба бозӣ дорад ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони дастаи Вахш аст. Саидшоҳ ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ, аввалин расиши ӯ ба тӯб аз кунҷи майдон буд. садои шакидовар баланд мешавад ва қоидаи бозиро бозингарони дастаи Вахш вайрон карданд дар ҷаримагоҳ. прессинги баланди бозингарони дастаи Вахшро мебинем, вале дар гирифтани тӯб муваффақ нестанд. Шоди Муродов паси Бақӣ бахтовар тӯбро ҷониби Азизбек Султонов равон кард, вале Азизбек Султонов ба тӯб расида натавонист. ва як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони дастаи Вахш. Эммануэл Самуэл Офори бар муқобили ӯ рақобат мекунад. Эммануэл ҳаракати ӯ ба марказ. Маутор пешироашро гирифтани аст, пас ба канор, идома мебад ҳуҷуми дастаи Вахш. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ ва аммо дар қабати дуюм инҷо касе аз ҳайати дастаи Вахш муваффақ нашуд барои задани зарба баъди паси Бекмурод Ҳаитов. Муҳаммадҷон Раҳимов мехост ҳамла оғоз кунад, аммо Бекмурод Ҳаитов он нафаре ки пайваста як ба як бо ин бозингар рақобат мекунад, тавонист тӯбро аз майдон зада берун кунад. Самуэл Офори
ҳуҷуми навбати дастаи равшан қатъ мешавад акнун. Петерман онҷо аз пой афтида буд ва мо инро хуб мушоҳида кардем. ҳоло рақобат дар қисмати майдони дастаи равшан идома меёбад. қодия бозӣ вайрон шуд муқобили Давид Маутор. бале, Саидшо Бозоров қодия бозиро вайрон кард дар ин лаҳза. идомаи ҳуҷуми дастаи равшан. Сафаров, Давид Маутор, ҳаракати ӯ ба марказ, пас ба Муҳаммадҷон Раҳимов. Муҳаммадҷон мавқеъ мегирад барои задани зарба. Зарбаи ӯ ҷониби дарвозаи вахш ва ту ба тири дарвоза мерасад. хеле хавфнок буд ин зарба. Муҳаммадҷон Раҳимов акнун эҳсос мекунад ки ба ҳадафи асосӣ, ба мақсади асосии худ наздиктар мешавад. ӯ ва ҳам дастаҳояш ба ин хотир ишора мекунад ки мухлисон дастгириро бештар кунанд. Раҳимов худаш омодааст ки аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ дарорад. Сергей ин ҳолатро бартараф кард. Дифогари дастаи вахш ва капитани ин даста. Холмурод Назаров кӯшиш мекунад ки ҳамлаи Куробро идома бидиҳад. ҳоло партоби ӯ аз аут. Амирҷон Сафаров дар ҷаримагоҳ. Ҳаитов рақобат бурд бо ӯ ва тӯбро гирифт. Сунатулло Исмоилов ирсоли ӯ. Эммануэл бо ду нафар рақобат мебарад ва тӯб аз майдон берун мешавад инҷо. оё қоидаи бозӣ бар муқобили Эммануэл вайрон шуда буд ё на? На. Давид Маутор дарҳол тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад ва идома меёбад бозӣ. Азизов паси ӯ ба ақиб. идомаи ҳуҷуми дастаи равшанро мебинем. Муҳаммадҷон Раҳимов мубориза мебарад бо Бенҷамин барои нигоҳ доштани тӯб баъди паси начандон хубе ки дар иҷрои бозингари дастаи равшан Кристиан Мочич буд. Шодӣ Муродов ду касро ба осонӣ мегузарад. ӯ партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва аммо тӯб то ба Азизбек Султонов нарафт. Офори паси ӯ ба канор. паси ӯ ба марказ тараш Муҳаммадҷон Раҳимов буд ки баъдан пас дод ба ақиб ҷониби Кристиан Мочич. хуб тӯб дарҳол аз ба бозӣ дароварда мешавад. ирсоли Мочич ҷониби бахтовари Хуршед. Шодӣ Муродов дар ҳолати офсайд набудааст ва як ҳамлаи хавфноки дигари дастаи равшан, аммо Азизбек Султонов дар ҳамон ҳолат ба тӯб нарасид. Маутор паси ӯ ба Шодӣ. ҳуҷуми навбати дастаи равшан. Муродов ирсоли заминӣ ин дафъа ҷониби Азизбек Султонов. Ҳаитов инҷо қариб буд ки дубора тӯбро мегирифт аз назди пои бозингарони вахш, вале боз ҳам муваффақ нагардид. аут ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. Амирҷон Сафаров эътироз мекунад ба довар ва Саёдҷон Зайниддинов акнун фикр мекунам дар ин вазъият ҳатто ҳақ дорад ки ба довари марказ корти зард бидиҳад. ҳамлаи хавфноки дастаи равшанро мо такроран мебинем. бубинед инҷо Азизбек Султонов 100% имкон дошт. агар каме ӯ хубтар ҳаракат мекард ба тӯб расида метавонист.
اما اون حالت رو بازیگران دسته وقش برطرف کردن. اوتور هجومی نوبتی دسته روشن. موچیچ تو برو در میدان نگاه می‌دارد. پرتابی او بعد داخل جریمه گو سرگی باز هم اولین شده به تو میرسد و اوت به فایده دسته روشن. از این فشاری دسته روشن اکنون وخش میبراید و عکس هجومی دسته وخش رو میبینیم. پرتابی بسیار هم خوب جانبی حیطوف اما محمد جان رحیموف اینجا در خط دفاع آمد و امکانی که میتوانست برای حیطوف به میان بیاید آن را کاملا از بین برد. قاعده بازی را ویران میکند عزیزبک سلطانوف. بازیگر دسته وخش اینجا از جانب دختران خوب معالجه می شود و کمک میکنند با او. حالا با پا بر میخیزد و بعد چند لحظه دیگر باز رقابت ادامه خواهد یافت. یوگنی دروازه‌بانی دسته روشنی کلوب بالا توپ رو به دست گرفت. موچیچ باز یک کوشش دیگری بازیگران روشن به نتیجه بود. عزیزبک حیطوف اکنون توپ رو میگیرد. با کی پاس داد؟ چگونه پاس داد جانبی امیرجان سفاروف؟ بنجامین از پای میافتد و داوید ماوتور مقابل او قاعده بازی رو در این حالت ویران کرد. محمد جان رحیموف پاسی بختیواری خورشید با داوید ماوتور بود رسولی بلندی و ادامه می‌یابد هجوم نوبتی روشن. پرتابی نوبتی و داخل جریمه گل و توپ از میدان بیرون شد. حالا از احتیاطی دسته روشن بازیگر آماده می‌شود برای به میدان برآمدن. تحت شماره 9 کوجو ماتیچ به میدان می‌آید و بازیگر شماره 13 امیرجان سفاروف ترک میدان میکند اکنون. هجوم نوبتی دسته روشن. توپ در جریمه گاه وخش فرصت برای زدن ضربه. داوید ماوتور ضربه او توپ از دروازه دورتر میگذارد. باز هم ماوتور چی اشاره میکند اینجا؟ میگوید دروازه باید کمتر اون طرفتر میشد یا اینکه ضربه باید این طرفتر. چیزی برای ما معلوم نیست. حالا
باز یک حمله دیگر دست روشن. این دفعه فرصتی خوبتر. پس رو ببینید چقدر پسی نوجا با جانبی محمد جان رحیموف. شادی مرادوف پس با محمد جان. پرتاب نوبتی رحیموف با جریمه گل. امیرجان سفاروف در میدان است. بله او در میدان است. رقابت ادامه می‌یابد. در قسم دوم حالا بازیگران دسته وخش بیشتر در خط دفاع قرار میگیرند به خاطر که دسته روشن در خانه خود برای به دست آوردن پیروزی تلاشش زیادتر است. پرتاب داخل جریمه گاه دسته روشن. توپ در دست یوگنی گریتسنکا. باز یک حمله دیگر در اجرای بازیگران روشن. رحیموف این دفعه توپ را از دست داد در رقابت با بنجامین. و حالا بازیگر شماره 9 از هیئت روشن از هیئت احتیاطی به میدان آمده است کوجو ماتیچ. و هایتوف در برابر او باز یک بازیگر دیگر هم آماده شده است برای به بازی آمدن. این بازیگر شماره 23 جمشید مخصوموف. بنجامین اشتباه میکند. اکنون تغییرات خوب انجام داده میشوند. امیرجان سفاروف از بازی گرفته میشود نهایت. خیلی خسته و با چشم میرسد. و کوجو ماتیچ به جای او به میدان برآمد. تحت شماره 9 بازیگر شماره 29 هم ترک میدان کرد. عزیزبک هایتوف و به جای عزیزبک هایتوف در میدان قرار میگیرد اکنون جمشید مخصوموف. شادی مرادوف هجوم نوبتی دسته روشن. پرتاب با داخل جریمه گل بود در اجرای کریستیان ماچیچ و قاعده بازی اینجا بر مقابل دروازه‌بان دسته وخش کابلجانوف ویران میگردد. صحنه تکرار این حالت رو میبینیم. با بدن خود کوجو ماتیچ زد دروازه‌بان رو از پا افتاند. اوت با فایده وخش. ازبک سلطانوف کوشش کرد ولی در گرفتن توپ او موفق نشد در اون وضعیت. باز یک حمله دیگر در اجرای بازیگران روشن کلوب. بنجامین توپ رو برگرداند به اختیاری همدسته‌هایش. پس سعید بازاروف به عقب. کوشش نوبتی سنت‌الله رو ما دیدیم در این لحظه. سنت‌الله اسماعیلوف که موفق نشد. حالا سنت‌الله عزیزوف آماده است که توپ رو از به بازی درآورد. قاعده بازی ویران می شود بر مقابل بازیگر دسته روشن. دقیقه 71 رقابت ادامه دارد. حساب 0-0 در بازی دسته روشن و وخش.
آخرین بار وقتی که در دوره رقابت‌های لیگ اولی دسته‌های روشن و وخش با هم بازی کرده بودند، دسته وخش در دور ششمی لیگ اولی بر مقابل روشن در خانه خود بازی کرده بود و اونجا با حساب 3-0 روشن رو شکست داده بود. امانوئل مواننگو، اوزوق و تورخونوف گل‌های دسته وخش رو زده بودند در همان رقابت در دقیقه 44، 55 و 96. هجوم نوبتی وخش، بنجامین پاسیو با مرکزی میدان، حسین نورماتوف پرتابیو با بنجامین قریب بود از پای میافته دی موزینگر. دوباره اشاره میکند که بازیگران وخش میتوانند هجوم رو ادامه بدهند. بازیگزاری بازیگران این تیم رو میبینیم. سردار کوبولجانوف، پترمن از ماتیچ گذشته توانست و ماتیچ با دست خریده بود که مقابلی خود بازی رو ویران نکرد. والا پس نوردین همراقولوف و خود نوردین کوشش میکند مقابل ساموئل آفاری، اما موفق نمیشود. ما در قسم دوم نوردین همراقولوف رو قریب که احساس نمیکنیم که او در میدان هست. یوگنی گریتسنکا در حال تو رو با بازی می‌دارد و ادامه می‌یابد بازی. بکمراد هایتوف، партоби навбати Сунатло Исмоилов ҷониби Нуриддин Амроқулов буд, вале бартараф шуд. акнун як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозигарони вахш. пас ба дохили ҷарима гол Нуриддин Амроқулов, гузариши аз дарвозабон аз пой меафтад ҳамлагари дастаи вахш Саёҷон Зайниддинов дар ин вазъият акнун бояд ба нақши асосӣ гузарад. довари бозӣ дар бозии имрӯз албатта вар нест, инро аммо бояд бигӯем. ба ҳар ҳол мо наворҳои такрориро худамон дида метавонем. духтурони дастаи вахш даъват карда мешаванд ба майдон. дарвозабон дар рӯбарӯи ӯ буд ва ҳатто то ҷое чунин ба назар мерасад ки бо дасти чапи худ ҳаракат кард то пеши роҳи Нуриддинро бигирад ва дасти худро дар пеши Нуриддин Амроқулов гузошт. инҷо довари марказ албатта метавонад бо ёварони худ машварат кунад. довари канорӣ ки ин ҳолатро медид ва довари эҳтиётӣ то баъдан шояд қарори худро дигар кунад. вале дар асл ҳоло қарори довар фикр мекунам ҳамин аст ки пеналти нест. аммо аз нигоҳи дигар чунин ба назар мерасад ки дасти чапи худро дар пеши Нуриддин Амроқулов гузошт довар. Саёҷон Зайниддинов инҷо ба канори майдон меравад. дӯстони арҷманд барои дидани ҳолати ба миён омада. ҳоло дар бозии имрӯза албатта ки вар ҳаст. ман дар асл чунин мепиндоштам ки дар ин бозӣ вар нест, вале ҳаст. ва акнун пас аз дидани наворҳои такрорӣ довари бозӣ қарори ниҳоии худро мебарад. бояд ки коргардон аз дигар зовия дидам барои Саёд Зайниддинов ҳамин лаҳзаро нишон бидиҳад ҳатман. ҳоло бо ин гуна такрори вазъият ба қарори омадани Саёд Зайниддинов каме мушкил аст. албатта аз як нигоҳ аввал месанҷанд, баъдан тарафи дигарро боз мебинанд.
бахтовари хуршед низ дар ҳамин вазъият аз пушт тела медод Нуриддин Ҳамроқуловро бо даст бубинед. аммо ин чӣ саҳнаи такрорест ки ҳоло мо мебинем онро. خب حالا انتظار نشویم تا کارگردان از زاویه دیدی دیگر صحنه تکرار این وضعیت رو برای ما نشون میدهد. اینجا با دست خود پیش راهی نوردین ҳамроқулов رو گرفته بود. داور مرکز با میدان برمیگردد. قاعده بازی ویران نشده است. بله پنالتی نمیگذارد سیاحجان زینالدینов و اشاره میکند که توپ رو به بازی درآورند و بازی ادامه بیابد. یک حالت عادی بازی به دادن وضعیت رو. حالا شماره مخلصان دسته روشن خیلی زیاد شدن در میدان. دوید ماوتور سلطانов пас дод ба канор. Мочич рақобати ӯ аз пой меафтад ва тӯбро аз даст медиҳад. Синотло Исмоилов Узбек Султонов бо ӯ мубориза мебарад. Мочич дигар ба по бархестанӣ нест, вале мебинад ки довар уман таваҷҷӯҳ надорад ба ин вазъият. Ба по бармехезад ва идома медиҳад рақобатро. Бенҷамин пасиё ба Синотло Исмоилов. боз як партоби дигар ба хати ҳамла. Сайчо Бозоров аз пой меафтад. акнун Самиёл Офорӣ қоидаи бозиро вайрон кард бар муқобили ӯ. توپ در جریمه‌گاه دسته روشن یوگنی گریتسنکا دروازه‌بان توپ رو به دست خود گرفت. давид маутор бисёр бозии зебо дар маркази майдон дар иҷрои ӯ ва ҳуҷуми дастааш ро шурӯъ мекунад ӯ идома медиҳад. ин бозингар пас ба канор. Кристиан Мочич дар ин ҳуҷум ҷамшед мақсумов ҳам хост ки ширкат намояд. Кристиан дар ҳол тӯбро аз завд ба бозӣ медарорад. матич петерман бо мубориза мебарад барои гирифтани тӯб. матич тӯб ба ӯ нарасид дар ин вазъият ва қоидаи бозӣ вайрон нашудааст бар муқобили бозингари дастаи равшан. акнун Сунатулло Исмоилов иштибоҳи ӯ дар иҷрои пас ба Давид Маутор ва имкони рафтан ба аксулҳуҷумро комилан аз байн бурду. Кристиан Мочич партоби навбатиро мебинем ба ҷаримагоҳ. зарбаи матич Ҳусейн Нурматов тӯбро аз ҷаримагоҳ берун мекунад. Шодӣ Муродов ду касро аз сари роҳ берун кард. зарбаи навбатӣ дар иҷрои ӯ аммо баланд аст ин зарба. ҳаштод дақиқа аз бозӣ дастаҳои равшан ва вахш пушти сар гардид. Эммануэл рақобати ӯ бо 4 нафар ниҳоят тӯбро аз даст дод. Кристиан Мочич кӯшиши худро то охир кард барои нигаҳ доштани тӯб дар майдон, аммо муваффақ нашуд. партоби Сунатло Исмоилов аз аут. Бенҷамин муқобили ӯ қоидаи бозиро вайрон мекунад. матич 10 دقیقه دیگر تا پایانی بازی باقی میماند. هجوم نوبتی دسته خب وقت رو میبینیم اینجا. مسعود نظرزاده سرمربی دسته روشن نگران است و به حملهگران اشاره میکند که بروند جانب جریمه‌گاه رقیب. ضربه جانب دروازه و توپ در داخل
پیروز است اما افساید. افساید مخلصان دسته روشن حالا سر و صدای زیاد کرده ایستادند، اما سنت الله عزیزов احتمالی در حالت افساید بودنش هست. کاملا او در خط افساید بود. بله یگان جای بحث ندارد، هرچند بسیار خوب از این فرصت استفاده برد اما در افساید بود. بله در این بازی ور هست و جای نگرانی نیست. به هر حال اکنون بازیگران روشن یک دفعه گل زدن به دروازه رقیب و با این حال آنها حالا باور دارم برای زدن گل دوم خود مبارزه میبرند، هرچند گل اولی آنها حالا حساب نمیشود با سبب در حالت افساید قرار گرفتن سنت الله، در حالت افساید قرار گرفتن عزیزبک سلطانوف. هجوم نوبتی وحش قویده بازی ویران میشود بر مقابل سنت الله عزیزов. بازیگر شماره 7 نه این سنت الله اسماعیلوف بود. سنت الله عزیزов بازیگر شماره 22 است. دروازه‌بان دسته روشن توپ رو با بازی می‌دارد. خوب در مرکز میدان پاسی بختور با دروازه‌بان اشتباه بازیگر دسته وحش بکمراد حیاتوف و اکنون از بازیگران روشن میخواهند استفاده نمایند. مخصوموف اینجا از پا میافتد و بر مقابل او بکمراد حیاتوف خود بازی رو ویران کرده است. وضعیت استانداردی یکی از امکانیت‌های خوب، یکی از برتریت‌های خوب میتواند برای دسته روشن باشد در این حالت. مخلصان دسته روشن گل را انتظارند از بازیگران دسته دوست داشته خود. ضربه توپدار و جریمه‌گاه در اجرای جمشید مخصوموف و دروازه‌بان دسته وحش توپ را به دست خود میگیرد. عکس الهجوم نوبتی وحش نه اینجا آغاز نمیشود. کریستیان بسیار خوب پیش روی توپ رو گرفت. اوت با فایده دسته وحش. توپ از پای جمشید مخصوموف از میدان بیرون شده است. بکمراد حیاتوف توپ رو با بازی در آورد. رقابت در مرکز سنت الله اسماعیلوف توپ رو از دست میدهد. ماتیچ حسین نورماتوف توپ رو این دفعه از میدان بیرون نمود. شادی مرادوف حسین نورماتوف مقابل او رقابت میبرند و بازم اوت است با فایده دسته روشن. توپ در جریمه‌گاه وحش شادی با توپ از کنار پرتاب نوبتی او را میبینیم. دروازه‌بان با پیش میآید سردار و توپ را میگیرد. ضربه دروازه‌بانی دسته وحش سردار کوبولجانوف. رقابت در پیش دروازه دسته روشن و یوگنی کریتسنکا دروازه‌بان توانست توپ را بگیرد. پاس بسیار عمالی با جریمه‌گاه دسته وحش. هجوم نوبتی این دسته رو می‌بینیم. ضربه جانبی دروازه وحش و ماتیچ در رقابت با حسین نورماتوف موفق نگردید برای زدن ضربه راست جانبی دروازه سردار کوبولجانوف و ببینید که چگونه دوید موتور اینجا پاس داد و داخل جریمه‌گاه. و محمد جان رحیموف محمد جان اول خودش ضربه زد که دروازه‌بان اون رو برگرداند. بعدا ماتیچ میخواست به کنج بالای دروازه ضربه بزند که او هم موفق نشد و حالا اکنون
Кобулҷонов дарвозабони дастаи Вахш осеб мебинад. Валенго бармегардад ба майдон. ҳамлагари дастаи Вахш он нафаре ки дар бозии гузаштаи дастаҳо аввалин шуда гол зада буд муқобили Равшани Кулоб. Сардор Кобулҷонов зарба дар иҷрои ӯ. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои дастаи Равшани Кулоб. Муҳаммадҷон Раҳимов ҳаракати тези ӯро мебинем. Бисёр зебо муқобили Петерман ҳаракат кард ва баъдан тӯбро аз даст дод. Петерман ҳуҷуми навбатии Вахшро ӯ оғоз мекунад. Пас ба маркази майдон. Бекмурод Ҳаитов пас дод ба Эммануэл. ҳаракати ӯ ба марказ. Суннатулло Исмоилов натавонист тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дошта. Матич паси ӯро мебинем. бозигузори навбати бозингарони Равшан бо суръати баланд аст. Равшан ба ҳуҷум идома медиҳад. партоби Шоди Муродов ба дохили ҷарима гол ва тӯб дар дасти Сардор дарвозабони дастаи Вахш. дақиқаи 88-уми бозӣ идома дорад. ҳоло то рафт дастаҳо ба қисмати ҳассостарини бозӣ наздик шуда истоданд. ҳусейн Нурматов Бекмурод тӯбро дар майдон нигаҳ медорад. Эммануэл аз Давид Маутор ба хубӣ гузашт ӯ ва аз тариқи марказ ҳуҷумро идома медиҳад. зарба аз масофаи дур. ҷониби дарвозаи Равшани Кулоб рост зарба зада наметавонад ин бозингар. ёдовар мешавем ки дастаи Равшан баъд аз ин бозӣ бояд бар муқобили Хуҷанд бозӣ кунад дар доираи рақобатҳои ҷоми мамлакат. бозии ҷавобии даври нимниҳоӣ аст ин бозӣ. ҳоло ҳамлаи навбати Равшанро мебинем. Муҳаммадҷон Раҳимов дар дохили ҷарима гол. зарбаи навбатӣ дар иҷрои ӯ. пас надод ба Азизбек Султонов. пас надод ба Матич. бозингароне ки аз канор омода буданд. ҷамшед Мақсумов паси хуб дод ҷониби Муҳаммадҷон Раҳимов. аммо Раҳимов дар иҷрои пас он қадар зиёд кӯшиш накард, балки талош намуд то худаш зарба бизанад. ва ҳоло акнун рӯзи дақиқи бозӣ Равшану Хуҷанд муайян нест. фикр мекунам бозии ҷавобие ки бояд ин дастаҳо байни ҳам доир кунанд, вале дар дораи рақобатҳои Лигаи Олӣ бозии наздиктарин даста бар муқобили Куктош аст. баъдан дар Лигаи Олӣ боз бо Хуҷанд бозӣ дорад ва баъд аз ин дар Эрон бар муқобили Трактори Табрез дар даври сеюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои дуи Осиё бозӣ хоҳад кард ин даста. яъне дастаи Равшан бозии даври сеюми худро доир мекунад дар Лигаи Чемпионҳо. тӯба зада аз майдон берун карда мешавад. аут ба фоидаи дастаи Равшан ва ҳоли ҳозир вақт ба поён мерасад. бибинем ки довар чанд дақиқа дигар илова мекунад ба бозии дастаҳои Равшан ва Вахш. 5 дақиқа дигар илова шуд. Давид Маутор аз по ҳафтид ва бар муқобили ӯ
قاعده بازی ویران شد. سعیدشاه بزرف اشتباه کرد. خفناک اینجا پای خود رو گذاشت. تغییرات نوبتی در حیاتی دسته وخش دوستان ارجمند انجام داده می شود. اینجا از میدان گرفته می شود بازیگر شماره 22 سنت الله عزیزوف و به جای او خدایداد اوزاقوف تحت شماره 11 با میدان می براید. هجوم نوبتی دسته روشن را می بینیم. جمشید مقسوموف توپ در اختیاری او در داخل جریمه‌گاه وخش پرتاب جریمه‌گاه و ضربه کنجی. سنت الله عزیزوف سنت الله اسمویلوف الفترش به توپ رسید و توپ را از میدان بیرون کرد. او دقیقه سیوم ایلوه کرده دوباره لکه شروع شد. فرصت برای محمد جان رحیموف و با سر ضربه زدن نتوانست در همان وضعیت خالمراد نظرف توپ را روان میکند و در زبان وخش اینجا موفق می شود در گرفتن توپ. سردار کوبل جانوف با پا برمیخیزد. محسن محمدیف را میبینیم که چگونه انتظاری خوب یک رویدادی از در بازی امروزه وضعیت احتیاطی شهزاد دولتوف آماده است تا اینکه به میدان براید در لحظه ضروری در همین 2 دقیقه وقتی باقی مونده. اینجا تغییرات نوبتی در حیاتی دسته وخش انجام داده می شود. از میدان بازیگر شماره 30 موننگو امانوئل آلا گرفته می شود هموگر و به جای او با میدان برای تحت شماره 67 شهزاد دولتوف. اکنون دسته وخش برای نگه داشتن حداقل مساوی تا 1.5 دقیقه دیگر بازی میکند تا اینکه به دروازه خود مبادا گل سر ندهد. و نوردین امرقلوف یگانه حملهگری دسته وخش باقی خواهد ماند. هجوم نوبتی دسته روشن حسی شدی مرادوف به خط جریمه‌گاه. آخرین ثانیه‌های بازی دسته‌های روشن و وخش ادامه دارد در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب. دسته وخش بعد این بازی در لیگ عالی با روشن بازی میکند روز 13 اکتبر و روز 20 بر مقابل اسخاتا، کوکتاش، خوجند و حاصلات رقیبان بعدی این دسته هستند. ساموئل آفاری آخرین حمله دسته روشن را میخواهد سازمان میدهد. با احتمال زیاد وقت الکی به پایان رسید. سیاد جان زین‌الدینوف به وقت نگاه میکند و اجازه میدهد که باز هم بازی ادامه بیابد. و اکنون صدای اشتراکی مرکز بلند میشود. بازی بین دسته های روشن و وخش با حسابی مساوی 0-0 به انجام میرسد. خب روشن کلوب با کسب 28 امتیاز در جای چهارم است. وخش باشد در جای هفتم با 22 امتیاز باقی خواهد ماند. گزارش مستقیم و پایان میرسد. من اینامدین احمدزاد با جمع همکاران تکنیک همین رقابت را برای شما پیشنهاد کردیم. تا دیدارهای دیگر خیر.